Kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri utwuma amasaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri utwuma amasaha ya nimugoroba, igitondo cy'umugisha kuri utwuma amasaha yo ku gicamunsi, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Birumvikana rero, tuba tugarutse mu cyitwa amakuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Ni mu gihugu cy'u Burundi ibintu biba bikomeje kuzamba, ariko kandi rwose bikomeje kuba ibindi bindi, icyitwa amayeri, icyitwa umwoto w'amakuru, yo namaze kuba nyamazana muri iki gitondo. Ariko ngira ngo ku mugoroba w'ejo ntabwo twakoze, hari ibyo twari twagiye gukurikirana, hari amakuru adasanzwe twari twagiye gukurikirana, twari twagiye kuri tele kugira ngo turebe uko situation ihagaze, ariko bibaye ngombwa yuko rwose tugaruka muri studio mu buryo navuga yuko budasanzwe, kugira ngo aya makuru ubundi tuyave imuzi n'imuzingo muri rusange. Tugiye kuba rero dukomoza cyane kuri byinshi bigiye bitandukanye, tugenda tuba updatinga, ariko mbere na mbere murabyizi, mbere yo kugira ngo twinjire muri ano makuru tubanza gusuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari mu gihugu cya Kenya, badukurikira bari Tanzania, ariko Burundi by'umwihariko baba bari muri Coline Mujejuru, baba bari muri Coline Munanira, baba bari muri Coline Mulangala, baba bari muri Coline ya Tongo, baba bari muri makoline agiye atandukanye. Tubaye ikaze, tubikuye ku mutima by'umwihariko muri rusange. Badukurikira bari mu bice rero bigiye bitandukanye mu buryo mwese cyangwa ubundi, tubaye ikaze. Ariko kandi rwose nyamuneka, bakunzi rwose ba TV Duniani Kote, bari South Africa, bari hirya no hino ku isi, mu mugabane w'Uburayi, za United Kingdom, bari Amerika, bari mu Bubiligi ndetse no mu Bufaransa, bari hirya no hino ku isi. Mbere na mbere, turahera kuri operation idasanzwe, navuga yuko ari imwe muri operation ikomeje kugenda inagarukwaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye hariya mu gihugu cy'u Burundi, icyitwa FDLR zikomeje gukora amahano mu masaha y'ijoro. Ibi ndabivuga nshingiye ku makuru nakomeje kugenda nkurikirana, nkora ku mihanda akomeje kugenda aturuka mu mujyi wa Bujumbura, akaba ari amakuru agaragaza yuko isaha ku isaha igihugu cy'u Burundi ari igihugu gishobora kwisanga kirimo kirayoborwa n'izikatanyama z'aba FDLR, kubera impamvu y'uwitwa General Neva wamaze kuzakira mu gihugu cye muri rusange. Ngira ngo ibi ni bimwe mu bintu byakomeje kugenda binavugwa cyane, binagarukaho. Gusa ibi turaje tubyinjiyemo, yenda muraza kumenya byinshi nyuma, gusa muraza kunyemera tugaruke rwose ku rugo rw'uwitwa rwose General Neva, ni perezida w'igihugu cy'u Burundi, rwongeye rwose kugaragara ruri mu bibazo bikomeye. Iri joro ryakeye abasekirite cyangwa se bamwe mu barinda perezida bongeye guhangana na bamwe mu bagerageje kurasa ku rugo rw'umukuru w'igihugu. Turaza kubikomozaho, turaza kugaruka by'umwihariko Bujumbura ku kibuga cy'indege, turebere hamwe amwe mu ma operasiyo akomeje gusubizwa inyuma mu masaha rwose ya nijoro cyangwa se y'umugoroba. Nabyo turebe ese ni bandi bari gusubizwa inyuma, bimeze bite. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye, tugende tuba updatinga 5 kuri 5, kuko nicyo rwose nyamuneka tuba twaze muri rusange. Turaza kunyarukira mu bice by'ahitwa hano za Gitega, turebere hamwe ikijyanye n'amatora uburyo arimo arategurwa, n'amatora y'abadepite. Amakuru dufite nuko rwose igihugu cy'u Burundi kirimo kirashyiraho gishatse, kirimo kiragerageza kuyiba kugira ngo kibe igihugu n'ubundi gishyizeho abantu perezida yishakiye, cyangwa se n'ubundi abari indani cyangwa se ibifi binini bikeneye. Birumvikana yuko ibyo nabyo ari ikibazo gikomeye, ngira ngo turaza kubyinjiramo, turebere hamwe uko situation ihagaze. Turaza kwinjira mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko tugende tuba updatinga 5 kuri 5. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye, tugende tubabwira uko situation ihagaze. Wowe utari wakora subscribe, icyo usabwa rero ni iki? No gupyona kuri sabone, kugira ngo amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi tujye tugenda tuyabavira imuzi n'imuzingo. Turaza by'umwihariko gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga, ariko muraza no kunyemerera, hari inkuru irebana n'umutekano, politiki na diplomasi namaze kumenya. Ni inkuru yatangajwe n'ikinyamakuru cyandikira ku butaka bw'u Burundi bita Soso Media Burundi, igaragaza buryo ki igihugu cy'u Burundi kirimo kirakoresha buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo abadepite batanze kandidatire zabo babafate, babakubite mu gitebo kimwe, aho badakeneye
abo bakene aribo bazamura ari bya bindi abantu bari kuvuga muri guverinoma y'u Burundi, ati nyamara iki gihugu kirimo kiragira gitya kigashyiraho abantu kishakiye. Bayidawe kirimo kiragira gutya kigashyiraho abantu kishakiye. Ngira ngo ibyo byose nibyo turi bugende twinjiramo dukomeza tuva imuzi n'imuzingo twapudetinga abantu. 5 kuri 5 utari wakora subscribe rero nyamuneka yikore. Reka duhite tuninjira muri ano makuru, ndabona amasaha rwose nyamuneka yatangiye kugenda atugera amajanja, natwe reka duhite twirukanka. By'umwihariko tugaruke gato ariko ku kijyanye n'aba bayobozi barimo baratorwa. Ni bamwe mu bayobozi navuga yuko batangiye kugenda bagarukwaho ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ubwo iyo nkuru yongeye no kwinjiramo nyirangirize rimwe, ndetse amakuru akanavuga yuko aba bayobozi barimo baratorwa mu gihugu cy'u Burundi ari bamwe mu bayobozi n'ubundi bagomba kuba bafite igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2027. urumva ubwo abariho bagomba kwegura. Amakuru rero dufite aba badepite cyangwa se aba barimo baratorwa muri ibi bihe, nuko n'ubundi kuba ukunzwe n'abaturage cyangwa se kuba ukunzwe n'abayobozi atari byo birimo biragushyiraho. Ni ukuvuga ngo igihugu cy'u Burundi gifite ukuntu cyamaze gukoloniza abaturage, ku buryo niyo batanga kandidatire iki gihugu gishyiraho bagishatse. Ntabwo bavuga bati kanaka turamushyiraho kuko ashoboye. Uri gutanga kandidatire cyangwa se mu batanze kandidatire bakareba uwitwa Juvenal Neva akareba akavuga ati njye nkeneye aba, nibo nkeneye ko twaba turi kumwe. Kandi ibi arabikora atazi nimba nawe azagezayo, kuko nimba bamaze kumuzisha kudeta zenga imwe, ni ibintu bigaragaza neza yuko isaha ku isaha bashobora kumukindura. Ubwo rero rwose nyamuneka ibi byose umuntu yabireba ukabona ko rwose ibintu ari hatari, ukabona ko ibintu ari hatari, ukabona ko ibintu ari hatari. Reka iyi ngingo tuyiveho by'umwihariko twikomereze yenda ku buhanga bw'ibyuma bazi no kuma kutuzi. Tugaruke gatoya ku kijyanye no kuba by'umwihariko mu bice byano, kuko n'ubundi kuba ibyo n'ubundi inkuru yamaze gutambuka. Tugaruke gatoya ko mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi mu bice bigiye bitandukanye hakomeje kugenda hagaragara icyo nakwita nk'umutekano muke, ariko ibintu turaza kubivuga duhereye mu mujyi wa Bujumbura. Ibintu turaza kubivuga duhereye mu mujyi wa Bujumbura, kuko niho hantu navuga yuko uyu mutekano muke iyo ugaragaye uhera. Mu mujyi wa Bujumbura, mu mujyi wa Bujumbura ubu tuvugana ukomeje kugenda ugaragaramo umutekano muke, ariko ibi ngibi bikaba mu masaha y'ijoro. Ibi bikaba mu masaha y'ijoro. By the way, banze nko ku mazi sori gato. Ibi bikaba mu masaha y'ijoro. Ni ukuvuga ngo nko muri iri joro ryakeye abasirikare bagera kuri 3 baraye basubiranyemo nyuma yo gusahura iduka ry'uwitwa Gisagara. Iri ngo baripakiye kugeza aho bazana imodoka bakaripakira, ariko bigeze ngo iyo byagombaga kujya, ni amakuru rwose angezeho tuvugana, kugabana biza kumvikana, kuko n'ubundi bagombaga kubigurisha undi mukire. Aba rero baje gutunga n'imbunda n'ubundi bahita barasana, ariko wareba ugasanga n'ubundi ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ni bwa bugegera FDR irimo iragenda itoza by'umwihariko bamwe mu gihugu cy'u Burundi. Ubu turi by the way ugegera rwose ku buryo abagaragarira buri wese. Ubwo rero rwose ibyo nabyo ni bimwe mu bintu nakomeje kugenda nkurikirana, mbona ni igihugu gifite umutekano. Nk'ubu ku kibuga cy'indege ntabwo bushobora kwira hatumvikanye amasasu. Ibaza umujyi mukuru munini nk'uriya nka Bujumbura, ikibuga cy'indege kiri international, ntabwo bushobora kwira hatumvikanyeho amasasu.
ibyo byose ni bimwe mu bintu nyine navuga yuko biba byateza ikibazo gikomeye cyane. Hari umuvandimwe hano wanyohereje ubutumwa aranyandikira ati bwana Moses ati ndagukurikira ati ariko uze kutubariza neza iby'umutekano muke kuko bavuga mu Kirundo nimba uhari, ariko iki kintu ndagenda gisobanuraho gato mbere y'uko mva hano ku kibuga cy'indege cy'i Burundi International Bujumbura Airport ikomeje kugenda igaragaramo umutekano nakita yuko ari muke ku ruhando mpuzamahanga ku rwego rwo hejuru. Kandi umutekano muke iyo watangiye kugaragara mu bice nk'ibi haba harimo ikibazo by the way, haba harimo ikibazo kandi gikomeye. Ubu rero yenda ndaje ibi ngibi ndanabyinjiramo cyane, ariko icyo nakubwira cyo igihugu cy'u Burundi ni uko ari igihugu kiri ahabi, ni igihugu kiri ahari y'indimuka. Mu rugo kwa General Neva umutekano ni muke pe, hahandi wicara uvuga ati isaha ku isaha nyamuneka nyamuneka Imana imfashe batazanyira kudeta. Urumva umutekano ni muke. Aha umutekano ni muke kwa General Neva. Ni ukuvuga ngo rero ibi byose nyamuneka ni bimwe mu bintu navuga yuko bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane. Ndabona umuvandimwe yanyandikiye ati amasasu menshi Gitega mu bice bituwe n'abayobozi, ariko ntabwo twigeze tumenya ibiyahatse. Ni bya bintu n'ubundi turimo turagenda tuvuga by'ibijyanye n'umutekano muke bikomeje kugenda bigaragara by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Reka tugaruke gato by'umwihariko hano Kirundo kugeza amaginganya nayo ikomeje kugenda ibadirishwamo abasirikare. Impamvu bari kubadirishwamo abasirikare ngo baragira ngo ahangaha hataba ubugambanyi, hamara kuba ubugambanyi ya Red Tabara tujya tuvuga nayo ikaba yaprofita, kandi ni ibintu biba byumvikana. Haramutse habayeho ubugambanyi Red Tabara yaprofita, kandi ubugambanyi bushobora gukorwa na bamwe mu ngabo z'u Burundi bacunga umutekano aho ngaho. Niyo mpamvu rero ahangaha atashobora kumara umusirikare ukwezi, araza yamara ukwezi bakamubadirisha bakazana umushya, kuko abamaze kumenyera karitsiye, abamaze kumenyera byinshi bigiye bitandukanye. Urumva ni ukuvuga ngo rero ibi bintu nabyo ni bimwe mu bintu navuga yuko bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ni bimwe mu bintu navuga yuko bikomeje kugenda biteza ibibazo bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara hano ni abaturage mu masaha y'ijoro bakomeje kumva ubusahuzi. Ibi bintu biri gukorwa na FDLR, kuko mu bajya kurinda umutekano muri biriya bice nazo ziba zirimo, baba bafanze n'imbonakure. Ubu tuvugana nta n'ubwo ushobora gutandukanya umusirikare wa FDLR ndetse n'imbonakure. Ugiye na hano za Uvira baba bambaye impuzankano imwe, baba baratojwe bimwe, nta hantu na hamwe ushobora kubatandukanyiriza. Ubu rero rwose ugasanga hano mu gihugu cy'u Burundi nabo bafatikanya n'izi mbonakure ndetse bazigishije ubumayibobo mu bijyanye no gusahura ndetse no gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Tugaruke gato hano mu kibira, ngira ngo turimo turanagenda tunagana ku musozo by the way, ariko muze kumbabarira iki kiganiro mu gisharinge, rwose mu gisharinge, kuko ari ikiganiro navuga yuko ari cyiza cyane. Muze kumbabarira mu gisharinge. Ni ukuvuga ngo rero reka tugaruke gato by'umwihariko hano za ntuza za Kibira. Ni Kibira nayo kugeza amagingo navuga yuko ikomeje kugenda igaragaramo byinshi bigiye bitandukanye. Haciye iminsi inkuba zidakubita, tutwumva ngo umusirikare yapfuye mu Kibira, tutumva ngo hashobora kuba hagabwa ibitero na adoyi, ariko n'ubundi ubwo medira mipango isaha ku isaha n'ubundi bahora biteguye yuko bashobora kunyagirwa n'imvura irimo inkuba n'amashayi menshi. Ubwo rero rwose niyo mpamvu usanga nubwo rwose hano haba hamaze igihe hatavugira amasasu, ariko baba bamufashe gutya muri tageti ku mbarutso kugira ngo barebe ese aduyi koko ashobora kwataka.
reka tubashimire rero tugomba tubifurize kuguma kugubwa neza. Ni Moses wanyu nk'ibisanzwe, turaza kugaruka mu kanya kari imbere.